laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Ko yowiti e ñoore wona nene gootoɓe ni wona on tato joni noon hara ɗiɗo ɓenno ko leyɗe ga gooton no ko men ton Afrique joni noon tawa onon ga hara ɗon wallitademo kono kala ko naɓuɗon o bonna o ñaama joni noon onon ɗon so noddidiri hara ɗon yewtude fii makko koni kon wadde no moƴƴa emo waɗi ɗum ɗon kadi harano konta ko tawa kon e ñowre si tawi faaminike no fillike mi nani goɗɗum mi nanani mi inni hara ko anon nene gootoɓe ni on tato joni ɗiɗo ɓen harano ko leyɗe ga gooto no Afrique joni noon onon ga on hawtta e wallittoɗon won ɗon wona ko men tuma noon naɓanɗon mo mbuuɗi wo o ñaama mbuuɗi joni noon onon ga noddiri on yewton sakko fa fii on ɗon hara ɗon woola fii piiji ko waɗata kon si tawi hara moƴƴa hara ɗon inna o no bonna mbuuɗi o kañum ko fusu himo waɗa piiji ko moƴƴa haaju makko ala ɗin piiji siga ɗum ɗon kadi hara si o woni no tawa no konta konnete kon ñewre mana on nene mi familal ngal mongal on jarama fota mi familal ngal mongal mi famina jontiɓe ɓen ɗo fi kamɓe kadi yoɓe faamu harayi ko andi gollo yiɗen e nder juulirde jama buyno jonti harayi honno ɓeɗo ko landi ko wondema si tawi hara joni ko nene gotoɓe tato hara ɗiɗoɓen no eroj goto on no ga kono siɓe jonnanimo ga o ñaama e mbuuɗi ɗin kanko ala e numɗude e hakkunde maɓɓe hara o ñaama e mbuuɗi ɗin o bonna joni noon ɓeeɗa ɗiɗo fii no yewtude fii oɗa ɗum ɗon haray ko ñoore haray ñoore nden ino waɗi façon ji no woodi ko ittintina e ñoore nden fiiɗa wullitaade e goɗɗo fii yo o walle no bone iwira e goɗɗo ɗum ɗon tawaaka ka ñoore e nder ko faamu ɗon kon e junngo karama koɓɓen saalaaɓe noon faamude o deta e ɗo moƴƴa yo o noddoyan mi jonnamo ko karamokoɓe men ɓe yewti kon fii ñoore hiɓe yewti ɗon noon no piiji jeegoo ɗin ɗon no ittintina e ñoore kono si tawi wonaa ɗin piiji jeegoo hay on tigi yo rento ño'ugol ɗimmo makko on ɓayri si tawi a ño'imo haray a tooñimo haray ko juuluɗaa jannguɗaa hoorɗaa kon ko kanko joyi haray ɗum ɗon koko maako ɗon ɗo si on tooñaaɗi o to si ɗo yewtida hakkunde mon ɗon on ɗiɗo ɓayre o to no bonnude jawdi ndi hiɗo yewtide fii ko woni nde bonnuden kon ɗum ɗon haray tawaaka e toonde ɗen so tawii ko hakkunde mon wonɗon e yewtide on alaa e ƴettude innde makko nden bonna e junngo woɓɓe goo haray ko ɓerɗum mon mi faami so tawii ko noon haray kamɓe koɓe men ɗenno ɗo so tawii kadi mi fajjiiɓe fajjitay inchallah nam si tawi noon hara noon joni noon tigi sifantoni woni noon goɗɗo ko goɗɗo waɗuma ni ɗum ɗon kadi hara no tawa e ñowre kala e fof koye gootum ɗum haray sifanagol goɗɗo goo mo wonɗa e sifanaade on wonaa o faalaaɓe gollidude e on boninoɗo e ma wonaa o faalaaɓe wallidirde e makko wonaa fus nafata ko wonɗa e sifaade kon ɓayri tun o bonniima o tooñiima an acci ɗon wata sifa bonna innde makko nden ka woni o ka woni haray ko ɗum woni haray a ño'iimo haray a bonni a accude ɗon muññeɗaa haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude haray nder ko mi faami kon inchallah on jaaraama albarkallah ko baraajo assalamu aleykum on jaaraama ɓuymete weltani on jarni on nam eyi nam lan udditande hikki ɓen ɗon mama Diaye nam lan udditande assalamu aleykum nena ummo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah a ɓanne téléphone on seeɗa hito gonno joli nam waleykum non woni radio no jolani min tigiri nene ummoy naatɓe ɗo email nakteɓe nene ummo assalamu aleykum aleykum salam rahmatullahi ko min nam ko onon naala toon noon e jam onmo maɗen jenti on i alhamdulillah assalamu aleykum oustas miɗon e jam waleykum salam wa rahmatullah miɗen e jam onon neten korɗon e jam yettude Allah buy haray ko salmino weltano moƴƴa no haray on jarama haray ko mi woni nene laawol kisal Oumou Diallo haray on jarama fotano yo Allah hokku on baraji ɗi waɗa on joddi aljanna Allah men woɗum nanuɓe
on jarama fota mi weltani kon fota nene ummu nene laawol kisal haɗay faade noon ko nene ɗuuɗuɓe ɓe nganndi laawol kisal no mari 44 000 personnes haray ɓeɗo fof ɓay ko nene laawol kisal tigi tigi on ɗo weltana hiɗon jarna haray tigi tigi on mi weltanike on min jarni on fota haray ɓen tori kadi e wallodir eko woni e arde kon fiyo welo welo ngon continue inchallah machallah haray on jarama moƴƴa noon ko ɗum tummi naatuno weltanagol o moƴƴa nani mi andina on mi welti ka moƴƴano miɗo weltani curbaɓe fof ka laawol kisal ɗo weltaniɓe moƴƴano miɗo weltani on ɓe fof nene laawol kisal mi weltanike on ara yo Allah hokko mbaraji ɗum assalamu aleykum rahmatullah waaleykum salam waaleykum salam wa rahmatullah nam on jarama nena mo batte salmin gongol haray e ɗo woni nene sonnaɓe hisuɓe ɓen kamɓe hajja aminata allemagne germanie haray kamɓe ɗiɗo woni nene duɗal amen ngal inchallah alhamdulillah wakkilani duɗal ngal rayɗen toraniɓe duwayɓe bari bobo nawnuɗo haray Allah subhanahu wa taala on dikki bobo on dikkina kala ɓiɗɗo nawnuɗo amina ya rabbi nam haray lang uditande hikkiɓen ɗon inchallah haray ɓe maketeɓe Bintu Diallo assalamu aleykum ɓe maketeɓe Bintu Diallo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah jarama on hiire jam ba toon alhamdulillah minni min garay ustade ɓe weltaniki on haray yo Allah waɗa jurdi aljanna haray awa minni joni simen juuli futuro on ha men gayni haray miɗo faala ruƴƴugol ɗiɗi si futuro on juulama kamɓe kadi ɓe ruƴƴay joni noon haray ɗum ɗon kadi ko be men juulida ɓaaray ko kamɓe almila ka futuro ka haray mo kala men no wawi to ruƴƴude ɗum ɗon feere haray mi faamiran ngal molngal mi faamina jooɗi ɓen ka juulirde ga ɓe maaki weeso mo juuli futuro gayni ara simo faala ruƴƴude e so tawi julnuɓe muɗen kam no faala ruƴƴude siɓe waawi waɗde ruƴƴugol ngol ɗon kadi jama haray ɗo ko ɓurɗe yi'ude karmo kon min ɓen no waɗa haray ɗon mo kala koye ruƴƴan hoore mum haray ɗon julde jama nden ka honno eɓe nganndi julde men ko gila ka takbira ka assalamu aleykum haray ko ɗon julde men lanni amma ɗumɗa haray honno hayti waɗa ka jama si waɗama noon kadi e yiyalno bonna ɓayre ɓe nganndi ka suuma e siɓe nganndi honno naafugol ngol ɗum ɗon no waɗe jama haray ko ɓerɗum ɗon mi faami inchallah on jarama albarka Allah waɗa joddi aljanna weltanama fota assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah usari joni haray en ƴettude ɗo goto haray hatten ɗo inchallahu hande o nam ɓe natirɓe email ɗo makteɓe Salimatu assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi on jarama dey on jarama nala toon jam toon on jarama oustas en tan ala toon alhamdulillah min ɗen jam miɗen jonti on nam awa min landalal ngal ko fewti hakkunde nene gotoɓe kadi hara an e bandirawo ma nene goto yiɗo weldina joni acciramo ɓiɗɗo ma hara ko paykunjo ɓayra ko jiwg entere hon wano mo duuɓi 14 ma duuɓi 13 ha 4 télé wano ɗo yone ani hara noon joni anga woɗɗitike anga iwi wano Afrique ardi wano Europe ka o wondanama ɓiɗɗo ma on ha o heɓa duuɓi 15 no romdi e mum o henna yalti juuɗe o wawaline ude kanko noon ko ɓiɗɗo gorko kañum bandirawo ma on o henna joni ko yon accude ɓiɗɗo ma on hoota wano télé fuuta yummiraɓe no toon ne'a koyo seko o toñama e ɓiɗɗo ma on an joni noon ɓiɓɓe makko ɓenno ka wonirɗa toon an debbo on kadi waɓɓito noon joni koyon danko ɓiɓɓe mom ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɗɗo ma on an mo ɓe tooñi on accide yummiraɓe ka fulawayo ne'e joni noon kañum bandirawo debbo on si hucci kañum kadi ɓiɓɓe koto mum ɓen waɗanali ɓen ɗon ko gasayno wadde kon haare o tooñu koy ka o tooña ɗon no annda tigi tigi on o tooñi tooña mo olanaɗo haray si goɗɗo jonnama goɗɗo yo ne'umo yo andu so bonni needi goɗɗo yo andu o bonni bonnere molanande oɗo mo bonni needi mum kala ka oɗo bonnoye geɓal makko no ɗon kono woniri noon kadi so ne'umo kadi needi moƴƴiri kala ka oɗo waɗoye moƴƴere hara ɗon kadi mo mari boni mo mari moƴƴere kono so ne'alimo ha moƴƴi pelletara o tooñi hara ko ɗum waɗi koye wattayilay suɓuɗin piiji acce ndaarugol ɓiɓɓe momɗon ronno weldite ɗon e ɓiɓɓe ɗe jonno ɗo yo lewɗe ɗum ɗo garay ko ella molanaɗo
ɗum ɗo waɗatake yo Allah on dande en sugi ɗum yo Allah on fewnan en ɓiɓɓe men ɓen o fewnana en ɓen wuruji men allahumma amin joni noon si tawi hawri an kadi a hucci ɓiɓɓe makko ɓen sabu o hucci ɓiɓɓe ma ɓen haray noon an a tooñi ɓiɓɓe makko ɓen haray an kadi a tooñi ɓiɓɓe makko ɓen si kanko o wattana yila e ɓiɓɓe ma ɓen an wattan tu yila e ɓiɓɓe makko ɓen kon andi neɗɗo jullowo si goɗɗo bonike ma an toujours moƴƴo e makko haray toujours ko nafoore ko moƴƴere an wata bono e ɓiɓɓe makko ɓen si kanko o bonike e ɓiɓɓe ma ɓen sina ɗum wona e bone hoore bone haray ko wattandirida moƴƴa ono muññoɗon ono moƴƴoɗon e ɓiɓɓe makko ɓen moƴƴoɗon e kawtal ngal moƴƴoɗon e fen haray hawnaki no gasa ko wonɗon e moƴƴade e ɓiɓɓe makko ɓen hawnaki ɗum ɗon kañum kadi wona sabu ɓiɓɓe mum ɓen wonon kadi moƴƴa ɓayri ko Allah subhanahu wa taala woni ko moƴƴinta nam on jarama albarka mi weltike yo Allah lan ɗon yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa men nanuɓe jaaɓi awa ko min ɓuri weltade nam ko minen ɓuri weltade inchallah amin ya rabbi awa usal joni en hattay ɗo hannde inchallah haralan yaafini fota ɓay awa haray ko ɗo hakkitey haray on yaafoto meɗen wondiga e karamo koɓe kelɗuɓe wondigal moƴƴal matan ga kare surko tanten haray misala honno jonnuɓe ɗo karamo koɓe men ɓen ɓe jarna on ɓe weltano on inchallah haray seeɗa ɗo wawi ɓattade ɗon jonna ɓe mine jonnude ɓe ajja assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ustade naala toon alhamdulillah naala toon ɓe alhamdulillahi onon tolle ɓe ngure nde ɓe jang alhamdulillah harano jarama wertanama inchallah ɓeytoro Allah subhanahu wa taala yo ɓeydan hen sifa ɗum ɗo allahumma amin ɗo wawa wonde ko duumoto waɗana en ɗum ɗo kadi kadi feetoɗe meɗen moƴƴe nande dargal inchallah rawo wertanama on jarnama rayji ɗin toro jama on fof wakkilagol bi idnillahi goto kala ko woniri ɗon o wakkiloki yo tawi yimɓe moƴƴinoɓe ɗen o wakkilo o janngo kadi ɓooɗe min neɗɗo on hara ɗumaɓenen ɗo o minen ko haaninnomen yo taw hara ko mene woni ko yewtata ɓeeɗo moƴƴintina yewtereji amen ɗin inchallah haray weltondirani assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam kadi mari ɗo karamo koɓe men ko tawi no maken ceerno aran hay kamɓe kadi wawi jemɗe makko ɓe lehmo inchallah hawa si Allah jaɓi mawdi hawa ɓeeɗo kadi yewtuɓe ɗo joni ɓe jarama kamɓe kadi ɓe weltanama yo Allah subahanahu wa taala yoɓ on ɗon fof moɗon kala wonuɓe ɗon heeɗiɓe acciti tanji mum ɗin yo Allah subahanahu wa taala nam assalamu aleykum aray ko weltanagol on ceerno onon jincande en o lawol kisal en tanki allahu subhanahu wa taala yo Allah on waɗan moƴƴire e muɗum amina ya rabbi amina are on dowanama on weltanama en torodiri waɗodirgol mo kala kay ko ɗon inchallah sino dina kam ɓantora no wawen moƴƴinde haajuji men ɗin aduna ɗo e alaha are ko moɗum on jarama no weɗɗaɗike o moƴƴa yo Allah newinan en jigiɗin fof mabɓe aduna ɗo e alaha assalamu aleykum wa rahmatullah ok waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu onon kadi on jarama micro on e cheikh mouhamadou aliou kamɓe kadi ɓe matanen seeɗa ka jangugol o weltano on ɓeɗo fof no jelti ko firɗinɗen ɗo kon hiɓe faami kadi hiɓe weltori kadi awa gasi usali na probléme inchallah assalamu aleykum are mi weltoriki on fota mi weltoriki karamo ko ɓe hara en nani ko ɓe makani ɗo kon hara miɗen tori Allah yo Allah asko en gollitirgol ko nanɗe ɗo kon nafa janngugol fof ko gollitirgol hara yo Allah tande en yo Allah tande janngugol ala gollitirani hara wetteki ɗo ko foti yo Allah on yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude yoɓɓa en fof mi hene kadi cenciri ɓe arta en gollitirgol assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah koɗo woni darade en weltaniki Allah subhanahu wa taala o nemin ɗo en ɗum ɗo haray newnoɗo ɗum ɗo haray men toro Allah subhanahu wa taala o yo newna en faamugol ɗum ɗo o newnana en kadi gollitirgol o artita en kadi haray faamugol diina kan gollitira haray ko ɗum ɗon woni ko nafata en ko ɗum woni ko wallata en ko ɗum kadi woni ko wallitoto en haray wattano yila e ɗum Allah subhanahu wa taala o ko walliniri ndi leydi ko fiyo rewe iɗen anndi ɗum mo yewti en ɗum ka suratul bakara
haray wattana ila e ɗum moƴƴa haray tigi tigi on iɗe natta waɗo haray en weltanike allahu subahanahu wa taala o haray on weltanama ajjay groupe lawol on fof weltanama jarnama haray kadi ka lawol kital kadi ka Facebook ɓe fof maɓɓe ɓe weltanama ɗi jarni hiɓe welti moƴƴa noon kamɓe kadi haray ɓe weltana ɓe jarna ay kañum honno hajja Fatmata ñippi onon tigiri ma yii ko windi ɗon kon ka Facebook lawol kital ɗon ɓe weltanike on fota yo Allah on faami waska e gollitirgol ustad minen ko minen ɓuuri weltade mojo noon on jarama albarka moɗon yo Allah subahanahu wa taala on yoɓ noon kadi sabuna e ɗon dara e lawol kisal fota en torki subhanahu wa taala yo waɗa mon joddi aljanna o naɓirana e service ji ɗin fof yeeso kadi inchallah ara mi weltike fota joni ɓara jimmi seeɗa ita on hewtito on ka ɓinguure ara mi weltanike kadi wonɓe ɓen takko moɗon ɗon ɓe fappu maɓɓe yo Allah yoɓu goto e men ɓe jannatul firdawsi la ala ara min salmini ɓenguure nden fof inchallah ara en humpodiri kadi bi isnillah on jarama barka boy on jarama fotan mi weltanike on haray ɗe gatta waɗo hiɗe wiya yo Allah subahanahu wa taala on jaɓa en ndewe men ɗen yo fewnana en ɓengureji men ɗin o kora en kala ko nafata en adna e lakira o bonna en kala ko lorrata en adna e lakira hiɗe wiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارا من دو أنا من ويلتنا. na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no andirɗen noon hannde kadi bayana men on ko ɗo woni e darade inchallah haray ɓe question ji mum jaaba kaɓen haray ɗen wawi habbade ha yontere hannde kadi si joni yontere hannde jaaɓi haray ɗon du'ana e ɗon weltanani ko kala ko wonirɗon ka radio lawol kisal ɗo ɗe haray onon kadi ka Facebook kadi haray ɗon weltana fota kona seeɗa haray e ka YouTube kadi e ka sonnaɓe hisuɓe e ka duyiɓe hisuɓe fof muɗum haray en wejjital visitoygol ka YouTube haray kala bayanaji waɗaɗi ɗin ɗo e goɗɗi goo kadi tawata haray en jentitaki ɗin ɗon haray no ɗen mari ɗum ɗon kadi ka YouTube meɗen e darsuji boy kadi hara hino toon haray en wawi visitoyde YouTube o ma ɗum kadi ka Facebook inchallah haray inchalrahmani haray min hattu ɗo sabuna woɓɓe no habbi men ɗo seeɗa haray nomin yaafini fota ko wona seeɗa haray en yontere hannde si joni yontere hannde jaaɓi haray min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subahanahu wa taala ukku en walugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal